มักสายเคลียร์ตูเล่ง่ายขัดตูเตจิไปกันบุกเล่เฟกชูตูนรูมาชวนดาวิดาโพสมอร์เต็มริซัลจุงจางอาคานผู้เรียดชังเตกันเบเวเลโตนะเฮมิจุงจางอาเฮียนโพสมอร์เต็มริซัลเตค่ะดิกลาวตักขันอารอนช่วงนี้ขัดกันลาวเชียเฮมิจุงจางอาเฮียนเองทูดิกเนียมาไงดันเตกันละเวเลงผู้เรียดโพสมอร์เต็มริซัลจุงจางอาเฮียนเองไงดันตีเวลเตค่ะมินหันสวยสักเวเจข้าจานิงข้างกับเราเป็นเบสก็มั่วตุงเอ postmortem หินเลียนที่นี่ที่ว่าสุดปากตุตุงเอนี่ค่ะเฟรดดี้ลรูดซังใจเทียมอาร์ติสขันยังมั่วข้ามีเดวิดลาพัวสตูขตรออันนี้ตาข้านี่อลันดานินPME อันที่ postmortem examination report postmortem reportกันที่ไม่มั่วข้าอลัมหูเรานี่กระดิ่งมั่วอารมณ์เสียข้าอามามุงเงยคุยจังเงยเราเสียไปที่ข้าจูอีโซชวกจวงละว่าเสียโซชวกจวงละว่ามาเราจูคนเสียตัวจู postmortem มีมินนารานินมุทีอันนี้เราชิมชิมาpublic อันเสียแต่ก็เสียตุ่มจ้าก็จูอันเสียชวกเนี่ยเราเป็น postmortem ก็ปีข้ามมุดหารุตุกันนี่police อาพอ SP นักลังอ่ะก็ที่นักลังอ่ะชวนนินcontesting party ปนี่ advocate ขันอันนี้โดนนี่จูว่าเงินเคสไอโอทีเลเวลเตอร์งดพอเห็นเงี้ยนี่อันมานี่นาตันอัลโคปินละกุลนี่จนทุดังนี่เสละวิพับลิกาอันที่นั้นกุลขัดแย้งเราชิมชิมาขับปะค่ะเงี้ย police เงี้ยนี่คุยแต่เงี้ยเสียตาที่ขัดขัดแย้งจีละมั้งเกยจูดาวิดา advocate นี่เราไม่ละดาวิดาเคสฮีสุรคาร์เคสเนี่ยว่างินเงี้ยนี่ police case เนี่ยว่างิน public prosecutor สุรคาร์ advocate ทั้งหมดมังนี่สุรคาร์ advocate เดี๋ยวเราช่วยอมที่ไม่ละเราไม่เป็นบวยปุยตู้เบอร์ใครนี่เรามีนี่นั่งสุดท้ายมันฟูเราที่นี่ชั่วโมงดาวิดาเคสเดมันน่าจะทั้งสังเคสกันที่เดปอกะที่ตั้มตั้งผู้เชี่ยวชาญบวยปุยที่ไม่กันบวยปุยแล้วว่าสุรคาร์ police เขาวินาเคสอันลักตัว police กัลตังเคสpolice เคสอันที่ห้องจีชั่วโมงให้มี private advocate แล้วอินโรลจีบักอันนี้แล้วว่าสุรคาร์ advocate มันง่ายตานี่จวนตัวนายเห็นบันในทักเดวิน public prosecutor สังขังเดาไม่ตุยเดาไม่เคสตุยเดาไม่กันนี่เล่าไม่จวนเก็บไว้นะครับไม่ต้องเห็น justice for the vida justice for the vida ละมาบางไงเนี่ยเราตุยแหละเขาไม่สุดที่สิ่งมีกันในบางคันก็ติดไปที่ชินโจก็ทีนจูมีจังจวน postmortem หมดก็มุดตัวมั้งแต่ขันขัดยังที่เรียนที่เขาเรียกเราสมชิมาpostmortem ดังอันหมู่เองpostmortem ดังอันเราเสียมเงี้ยนี่เขาจะกระแทกตัวเรามั้งก็ถ้ากันมันตัว prosecution เขาวินันมันตัวละเขาชวนpostmortem เขาpolice เฮตัดดำโดยนั้นไปcivil hospital จังอิน forensic laboratory มั้งเฮตัด forensic ลำพังเทียมเมนไปเลยสุดท้าย forensic laboratory นั้นอัน examination สังอันที่ report ขันเล็ดตานี่โดยนับบุคคลจวน forensic expert big doctor กันนี่อันนี้เงี้ยประคัดกระสุนบ่ขามีแต่ขัน opinion เสียมตาทีนั่นนี่ที่มี opinion based on code upon psychom ทีตานี่จูอันนี้จูฟังอินกันเทียนป้ากันใจเทียนป้าอินะเราเสกคุยจังเงี้ยหมู่เบียเดวิด postmortem เขาเองที่เงี้ยหมู่เบียที่ไล่ก็เทียมเจแล้วว่าเนี่ยเขามีโซดเมียดาวมั้งมารอจูทิ้งเลียนนะบ้างที่เดียสวยน่าเราชิมนี่ที่ไล่แต่ก็สวยดูอินโคตาเปเปอร์ local เมกโคตาเคสไงตัวเมกเนี่ยฟังเฮียน public ตัวนั้นนิวที่บางอาทิตย์ public domain เราเสกเลยบักจีอันนี้ละมั้งเพื่อตัวจุกทูลาเร่ฮีอินเดียรัมดานาที่ USA รัมจังกังปนิทัวpublic เห็นจุมีจุดจักโดนจุมีจุดรันติเลตัว postmortem ทิ้งเลียนนี่ทิ้งนั่นเล่นบางอาทิตย์นี่ที่รันที่เวลอินเราเสียชัวกันกันเราเสียชัวกันพวกตายเนี่ยนะครับเป็น effect เฟตเหตุการณ์นี่นี่จูฟังอินตัวนับพวกก็เสียดูจู
i case kha khami iti kha i asoi tu ni lo mala i channel kal tlanga sei ani tlot mini publish tu khatero publish tu ka itel velo thailo wa tu wangin an ko chine hi Aizawl district apo ko sangber district session judge tani khan areve donani kina tunan refer dona angai dan ani lo phechuan contempt of court and temo court proceeding low to boy tu I helama opinion lo form tum tu tijing khan itel de donani omria jo case or not case or hey okay sure no dona high court lamatang pon you're not hetani tu wangin in shet to pen kan shet to lebe to youtube barte media lam pen kan shet to fair reporting antiani fair reporting anti chu side big nei lo akal meka wina kala witness pakade exama so an witness hi palina exam meka palina lo oma ti angchi I side nei lo reporting ka fair reporting anti tani khamero ka chu phalania kathe ma'am chu wangin tuna kan thian pa tungai de ka ro sang itin beka Freddy lo rot sanga ro sang ma so yang chi ka afelo ni kringa mo ka aslom lutu ka lo phot ili de la ka do pe mo ama po hilani lo chuna kina I case in khanin adan kan shelo wa kan lo shelo wa ti ka ko ta tuanin ngaidam anni don chong lo excuse ni don chong lo wa chu wangin Kalai tak kan se du jok ka chu postmortem ma asia khan ke jum postmortem ka mutowa advocate puitu ko ni bangin mo mutowa ta khan thin le na wang andilo ani chon mo khata khan mo postmortem result la khan mo engtin ye lo in sia dan chu kan se thiang lo lom chu ko su kan se thiang lo wa sei ta ni la ge ki ma po ka chu contempt of court ka or vele the ta ni postmortem ma nge je ka sei theilo wa ma set thin len wa nga thi tin I ngani forensic expert Dr. Khan ajiak lo ni chu thil kha flemin pu Friday apo kha alo sexual ve de po kha ni lo thil likanin ti khelo tu ko kwetenge source ka khelo mo don a source ka anzo donin kena kotin kwetenge shit thing a he chu kan chen de sei ni te chen de sei lo sei ve ring ka thiang don chong lo ni lu wan sei tu le tu lo khshet be kar tur ni adu Friday na tor pa khan I news Thuthar channel khan atur lawang ti sei thelo ni lu wan ka du sak cha nge gambak action la dang ri thu ni ta sa chuan mo ani chon mi then khat lo riak ho khamo ama thusawi vel chuna khan I lo en thau chu karinga riak ka ge en thoba khatiang ho kha riak tu pokhan riak tu de pokhan an thelo le ta ni khatiang ho kha tur thai ve thau mi tur thai ve ke chu public ko tina digna justice delivery system mo thu diktak an tha athi dan diktak an chui mek an chui kho mek la ya mo mi tam zo ka react tu mo publish tu mo anga amo intikhade lo sei tu ho kha court decision kha influence in too many kan don tani khata khan dongke udon tani tu wang kha po minang po kha tu nen I channel ka thru hen ka request ni ta sela tu na hian kha ki chon karan phon che kha ka mo maro lokin kan en ve lokin lo nang chuk ka du sak tak me bam che in thil je ri itum vera in ka ria mo mi fang khan maro lokin ta Davida case detail hi nge Davida case detail khamo ka thiamem kha kan chiar sung ngamo a case type ba khan session case tin tani a case number kha 36/2025 case on file na kha police hobina court on file kha nisom pakwa December sangni somni pali registration na kha chu nisom panga thatum sangni somni panga khan optum je chu ik ba de takan ani le ngalamo March nisom panga sangni somni panga khan courtin ngai to tla kan ye char sidan submit da kha pom tla kan ye tin courtin angai to chan don ta chawni chu charging file tin chuma don't what you have fearing kha 11 June 2025 ni tani khata khan chu ke jun fair reporting kan peng chenga prosecution witness number 1 Davida no
Imanani statement la kania chuan le lampang advocate hoin an zot boy boka chuan pe la chho kho khan rin tla thap bok ni ko chu chunita chuan second hearing hini somni pare July a chuang le dona chuang le dona chuan case kha eng case te sa ti khamo in case te nge ti kha prosecution evidence chawala ni tani chuan court number and judge khan court number 6 district session judge khani tani hemi Georgian High Court ani to ni chu kan state level atimela kan district court chuan asang berani tani hi kan in san po pakhada khani humenga e court services ti om khama kam kha Mipuite nei hriattur chu advocate in roina mo case nei ve chang re rein e court services ka apps ani tani khata khan in case number tele case number 36 year 225 and go antita sa ting ho wi lo lang tani chu ba nang pon tong pong report satle pot lovin heng te chu neutral reporting ani tani ka hian mani website da vekania Aizawl district court pon zon thenga ke chuan in le advocate number ne kan man chu e court services khani tani e court service kan meta eng tikang ka khesi lo chu don wena enge ni station ni to ti kham shetani chu ba channel ko tlanga Mipuite ne na awareness ka pek do chu e court services apps manghian case in nei pon mo tu te case nge in shed du pon a case number le a year kha in shed chon ta hen detail in chok the don tani Shethiam Shethiam chu ban ka shed chu district session judge session case and he ka shed tu case type of session case ingatin ni tani session court lo chuan district court district judge and session judge lo chuan a trial don lo ni case seriously to khania Mipuite ngai to ni bang khan mo chu ban voi kha chau an langai tu ta chuan ke po ka vatel ve ka va thu ve ngot eng mak sei thiang lo justice for Davida khania advocate kani ve wangin law officer court officer kani ve wang kan lu ta kan ngai thathi chu ban hemi detail te hi chu fair reporting ani tani kami ba khachu ka sei tur chu khapa khan thinlian anga sewang khan a postmortem ka king kalo mu beto wangin thinlian anilo cirrhosis ti lampang reng alang lo ti khol nia tunai ron zeta kan Mipuite pon kan lo fia uar kha karing mo chu fia turing ka duwa chu wangi in case samo in chungte case samo inge ni to order inge khwelai stage nge ni to ti she du chuan e court services akan advocate jun boy vetal mo va bi krenga mo kha har samithia tambara moni na mokal har samithia chu wan kan case ni te to Davida case two session case number 36 of 2025 anitani Davida case hi inge ni din munaka in lo sheve theni chu tu tinge accuse tu tinge chiti khati tunge advocate ming tunge tiang sheve the ta chu wangin kan chenpa mitini sei tunga artist pa zai thiam pa pokhan tiang facilities a shelo ani mai thei achiang thopat view chuan ka hriamo kha Mipuite kan hriattur chu hein website ar upload ani tu hemi ba ki chu hriat ve thiang ani lawa lo sei ve thiang po ani lo ka chuan chungchang postmortem ma khan mo thinlian kha lo ni tak ni chu khatiang an lo phua chope mo khatiang vel ni khat in tham na te kha omanga ti kha rilu ka lo nei ni chu mo alo ni thu tak amma sabera chuan a thin po alo lian ve thei eng wang po lo ni thei khata khan doctor ai shia inian forensic postmortem result engting exam ni bo se ve to adigrang ingai dan khan ko da kal lo ko chun evidence changte expert ho ngai dan chang ta khan okay hi an vuwa ko wang ringot ni lo wa thina lo lian bok ni hi mo lian wang mo ti kha ko dan se ho do ni chumi an se ho mek la ya du dan zong le khethiam mangsi lo thoveng de lo se ven chi kha contempt of court case don theina ni ka theni chu wangin kan hriat lo chi oma nakina kan ha tur chi oma lo se ve thei chi om ta ni tuna ka se chi ngong kha tu fair reporting a khan alu to veka khoi party big votu te mo atur tu te mo du sak big kan chung lo
mani pok soi khashia da chhangte ka khakal vea justice for Davida pola kat kun boy pui to kan tanga chuan kan public prosecutor sarkar advocate po betu ber kanya to fakal ve kangai thabe ta ni ma se public ke kha public prosecutor hovina anti to awang khan le sarkar police case ni wang khan private advocate ka ka ben seilut vengo theilo du ba sei theilo advocate berber pon ko chung eng makan sei theilo la ya po na public phurve satya intishat satya youtuber react to abuse tam du vela lo ti hoka in tuar ke thei atik ne a tunai ron soi ta ka kai po ka beng var ur mo ka in selova lo min ti khanin first time offender ania kumngalung in tan turi kum thumi ti sakang anti mai thei cheu masadan se silo ngai da mang anti don lo cheu ignorance of law is not an excuse tari dan she lo excuse ling lo chuan enge dang chuan postmortem result kha 18 nge nang ma khan mo i hriat thai bik dan kha khami ta ke chu public prosecutor ka tho pui ka pui ka pui ma se ko deng mak se ve the chung lo vakalat na ma anti an enjoy na kha ka sign ve the tlat lo ba o kha ta kha mo enge nang ma khan idin pui sak hlom mai lo de ga chu ka se chu in man lo lai chu police case ni chuan sarkar advocate lo ina din sak thei lo police case ni lovin Davida te hian de chungte hian criminal complaint mo theluta se tu advocate pon mang thei lelam pang an pu ho accuse ho ko chon advocate pathum belan mang an du thlan ho kha khatia man tu wangin police case saktil kan thelu to chuan public prosecutor government advocate kan ti ho lo ka man thelo lo phurin lo se ve view po ni la ka lang beng mo thelo eng ma se thelo ka ba thu ve mo ti na ni ringot je youtuber le Mipuite ho le pu Freddy te pon mo claim chon thil kha kan lo hresual ve deu ani tin ani kha mo hresual mai ni lovin postmortem shim ka public in discuss lui turani lo shim document ka khitia mem mani jong ka sei zo kan an vuak na yang pipe te pon la chok ve kalom in vuak na tiro te an ti bem khitia mem police in an man khom an secretary in a chang an lak so ho chi an lak sung chi khalo am be ba chu ka se ju fair reporting an tani tu na chuan prosecution witness number 1 Davida nu an la ti so ba mani lok han Davida now pani na prosecution witness 2 at in tuma ma state ta khan enge mani ngoro dam lo na chungchang am ning mo khan omo bang khan an advocate le la pang advocate kan dam lo ndi ka sia wan anti lo tu na khan tinga ka ti kha ning jan anti le dong kha so period ni somni pare July anti le don ta ka ti men chon mo han soila chu prosecution lam pangkhan witness pariat nga sombel ni mo ala reidon khate phurde wa lo sei final zum chi kha anni lo ani cho khami report si ke cm tu ber khamo thelu tu kha du saka kha ani khan ka hresia mo na chu po chi she sol ta fir kha du saka ni lovin Davida ni thelu phota wan kanti de thakan nuaral khan I an postmortem khan lo manipulate an lo ti danglam palanga kan chan che na turin te palang ti kan lawa wang khan du saka khan thelo tir vele tani tu na hen du saka le Davida kha an khese nang ring ateng ang te mila incident an kha course of action kha nga a party involved po abatu nia pule an vok te pokhen ang thoba tu wangin du saka kha Mizoram police Bongkon police station in thiam takin among anarsia kapakal puya ke mana FIR po khadraf ti sakvek kania robat helu puya du saka kha chu nu thlakhat le plema thlakhat la chan bengaro December vela ni tatro December som president January ni som ni ro vel ning khelo eng takhan kan vat helu le police in vat helu lai ve chuti khatien ti chuti khati ngania du saka hi dam lova ngai to na polo nei mu ma thebak lova tu wang ga ngai to hian du saka hi an vo ve thosia a thi lowan ani me a thi lowa tanga
chu wangin grievous injury a case angin talina mo ni turin ting kan deal ta ni chuan police ho khan satan kan jong police in felania mo mi case application film chengan fel tu ka chemi jong police khan okay ani takchu I akhet san siam lovin witness enang vek dona accused enang vek don boka course of action hemi case lo chuan chan invoke ania enang vek don boka chu wangin I tuna case en combine me an kitani so hemi case chungchang bi ga hin mo Davida Davida nu le du sakati hen mo an champion pu iringem la fiat lo man se lelam pang advocate khan ingen ban hel dan tu kha fiat lo ma kha nang marin dan me ya khan rin dan sa sai thiam lo til pakat chu mi pakhatin mi asulum lai I muni asulum nge ni ma se ang sen advocate thiam chonin asud lui ani lo hei su lo bottom from ma se ka pakaron tlan lu lui lo anti doni chuan advocate da ka he ko da chuan kan anhanin kin khan atong chak mo emotional de wa sei hom chi ni lovin document evidence le document mang khan ron rel ta ni chuan a that lai nge I mu po kha that ani lo atlu tur chia kha alo va ve palani avok tu na po avok lum ani lo I po kha tu hem Davida kha an vo ka wa nga chawa an phur chawa thi chu ani nge kan shavek maro chu ko ta akal khalanga enge choda tu kan chu lo ta ni chu wangi ke pon tu na min zo na ka chang thadu ta lo te ni abang chu ngai dan chu kan ni ve thau ki pon masti ka ngai dan ka lo sei ve nga ko da khan just the khan chunga just khan ushia da khan ngai tu news Thuthar ne na se khan alo sei ve ringot low influence to mani ti min ti ta ke usela ka noi ve der chuan Friday chungcha khan le thai la mo zia chu kha case or thaidin huna kha loading vering ni khadro contem of nang po itel a public tu nia to ho pokhan tel bak YouTuber nang po khadro I channel kal tlang ka shu du chu khong ngai to cheng ro pu shia da chuan khami chungchang kher ka chu delete ro pe ro ka du views an tam don ti po ka shia in comport fat pa me thei ma se in la tam pa thei so the advice so in ti du lo wa in toren ni chuan okay fine ka tiang ma se in pashia da kanina wangte advocate drill lu sim kanilo ka jum shet pe tu chu social activism len nam mai tu kania in fel vera usia new sign te masia ma ro chu adan kha in lo kal thei he ta TBCC kan soyang chia we me ho pon he ta ko thera lo thea ru let me kha an mu pe lo than ti lo chu wangin khuta TBCC zu da ma se mi du lo chung da lu kho rong full confinement lo ni le de se chu ting che chuan pur ta ka dikna justice for Davida kha kan du line mo doctor te ti thei ta khan an lo manipulate ang ti kan lo wang khan chuan YouTube kan lo save ta ni an kompa khan a soi khan khalam pang khan ai to phalo thei chu wangin ko tina notice an lo la ka waran kan pek ma chu khan dili de ro ko de chu nia dan in dili du lo ne chu nang mani thu ni nia dan tha jok le mo nang ma ngei na I han soi to hi chuan thil hi a fia u thil ka che mo ka sai du chu ka sai du jok chu ka du sak chu na hem mitam tak chuan YouTuber ho ve hian paisa du wang views nga wan te no YouTuber ho ko lo la TBCC po chin fel ni long don chin fel to ka to nei shem Davida ke sa de po YouTuber te ama khongai tu te nan vora wang khan ko le police khan ti lo thei lovin anom ve athalu tu mara tu kan right to expression mo kan du kan se theina ya kan se vetin ka kan right to freedom of expression ka kan enjoy tu rani amara tu kan right to freedom of expression khan mi right ka khoi tu ani lo ta ni tuna chuan Davida kha ta an tha ani hrim tin lo se ver ngo ta ni ani le a tha tu nia pu proof lan si lo accuse ho som te tan khan le ifetiam khang ho som khan tin nge be inge kan tha po proof ani lo
criminal procedure code a pechon to na BNSS kanti a pechon le CRPC to ma mi zong hi swal lo ngai ve kan ni thilo ti swal ni ti proof to po beyond reasonable doubt ngai to bang phong po a ti swal ni ti evidence le thil nang argument zong be ko ma a chien phot lo chuan mi reng mi swal ngai tur ni lo ti ta ni chu han se ve ta to nang ni panin ni kha pa pon se a that an that ni ti chu kan chiang a tin ti ve la ka tiam an thada ka in big lo wa tro forensic expert in ni lo wa khati lo se wa khatu lo tu wangin ko thi chiten khateng rei to khop mai ve khatnan kala bu ni nan ti don na thele lo wa chuna bai thumna thakal la chun ben ti don na ti vel ka lo se ro pe nom lo session code nia case number poti hinia ka sen chi ngai chang le se du do chuan e codes apps download la to chang khan en the emo district code website sang en the ti ka tu lo se khat dikalo mi so man ni belin an chuak chuan code ni ping ram kal je ngai se thi mem chuan an chailan an lo a thatu ni code in apu thu ko ro chuan mo an lo kha khan murder khan ni loving culpable homicide not amounting to murder khan ni tani kumwa tang kum som long in tan the na chaw den ton nan lo chu wangin a first time offender an ni boka atlem thengber minimum in chemang som tan thil lawang kumwa tan tirang an ti nuwa chaw tol that pal rupa tol that pal tumre wanga tol that ni lovin an la charge mek tu ni han yeah se thi mem se thi be chu mi pui le youtuber the trend khat te pon kan lo beng war pui karing mo nim khurangai le tuk se ko ro tu na pon in belelok ten kan ten sing ka kha jok ka tu lo de ba innocent de si khan thil tha du we de si khan central zela exerin zuklang ti khom bet adikreng yeah enge chen pa nang I case ven lo tenga ka lo report ver ngota lo phal lo wa ti thau kumwa be Christmas man pa chon don mi lo adikreng khang wa kan film khon u pu hia da chhangte chuan advocate dangin ka kom lo chu advocate dangin fees kala lo boka tro ka tumbera chumi puin awareness legal awareness thil awareness reng dikpak kan nei chuan kabula po isoi tamber thin khan mo to na isoi kha ya tu poi mo lo ramhasto na kai du ber khadia ramhasto na ka du Mipuite hi kan tlangwal te nangni te khoya po Japan rama Bombay Tokyo kalula San Francisco po by the way I'm a Mizo Christian in Tiva kadu chu ka tumber ka chak ber ni confine again pathian ring tu kan nia Mizo Christian kan nia India ma tribal kan lani zui khamye wang khan kan je tuinga kan mu de tuinga kan hoisang ve tur ni kitini maro chu ka se ni sana pinki ka se ka de lokila pinki te ho wang chi te po kha kan ni de vek zok emotional living tu kan se ya kan thu soi kan chen lo kan soi tu tu ka tak tak mo kan tia tuna politician in mi puen bo matro mi pi oi then berin an se ya izoram no ya oil tam lu tu an tia ma se tam chong si lo tro an se dar kar khadvelan se chon mani pon atira an se an ris me ti ni fet ka dar kar khadvelan se no tak tak mon ti vele shem chon mi thek ko comment na hian mo lo de hian an don comment fo chu puri de chu azuzi le mayang ani chu thil hi aron ti ve mai chi da thil boi pui sim phi atak atlen pui ngai lo ti hi om thi da mo kami ka insoi fi da hul kan pe ve lok teng cha ai look in case ngai ka zuzi pui to thil tu na TBCC I know a comment ho hello lo zo ron ke me lo TBCC chungchang a bo hian mo TBCC hin ngai ka zuzi na ai TB ni sa bo ka soi ba da ten kha chon mo ai na de kau hloma te kha tu na hian a boi pui le pai hlom si lo ti vel kho pu thang ten ka boi pui amak nang po iman fu the lo tat TBCC man denga an ron comment na kha ni lo soi be dok male ka se mok zok tu TBCC ka give up pui lo ka le be don pui lo zo minga din hun ke na wangin a chi lo hin to chi lo ko ti mai ni ka pu sia da chhangte na ti ve lo ya zu ji ti tur ka example pakhata lo zo chin lam te ta chu min zo chale don ya ale isa ti mem an duanga min lo follow tu ten mo lo se ve de nge ni lo se ve set ho mo
tena andu anga a thenlo khan zuji minti mia ke chon ti tur ka ne ka ti tur ko selom chu tuna po tun zan hian ka han ti le income le lo kon ka ti na chan po eng dang ani lawa in ti tu lo de bin innocent de bin in tang palang in che boy palang ti ka lo mangai lo chula kan ram le na me mangai lo vila kron se na tur me indu le tang phok ula ati kereng ram mangai fang ya chu ban ka in role lom chu an lom na pakhat ma ka nei nei nem pero paisa po min pelon lo me nang mani khin lok jok mai thein view sa tam chun kapoi ti lo kha tha ka ti ke project ti pe ka nia ti personal ka nia iko da kal lo mai la noi kha chong ka lo to sim sima se the mem chuan hong yang lo de mo hong sali somli chungchang kha kami kha thuthar hi om le bai thei mo ka follow vak lo gu chu ka mo ka kami chungchang kha na ka la ron kom ve don che ne ya chu iron kom main kami tu ko se ma mon hen du na mi ron ko mo ma mon ne na kan ti dan chu pur he the mi chan chin hi lo follow mi te follow vak lo ko ti lo follow te he ko zo du na question ho ne mi chang ke tu ren lo in te te ken ena darkar thum lek la information technology chatawa darkar thum lek han kom tok be han kai zir man ta ni tu mi tam taken pur he de hi la bain ti se em ve an ti hil kan hret olu tu kan hansa hin om fek do ma se kami google information hret hiam tur khan tem chon IQ san do chunga dikrang hret hiam man 299 google thil pakhat kan sar sa prime minister of india modi kan sar zum be ve aron langtura kan man tang kai le tuang google bazo tur ngot wa type dan ngot po hi om ta mo chu wangin tu na ko se chu hriata chu ative uta ma se ative thut je la riput ja ma se to pathen pi ngai lo an ti khan kan ru na lo ka ti ve phu da ka thlen pui lo pakhat tal khian i choi po atui lo pha chuang lo wang tro ni lo kha chu ko se chu mi huat kas ka se kha mi huat vel le ti hi ka pe vak lo chu po leng vak ka se ka le lok nga leng vak kha a defamation tu po ka dra vek to lam ma second se lung lei teng nu patni ne zor nu phati ti su a holu tuk chuteng khateng an thung ko enin a boi thak ti ni okay ni chong khathi ka rilu na chong lo awang chu lo ti po ni la cheng khat fain tir kha du top don tho chu wang ke na ko se tum jok ta ko chu mo mi se pi tur chu pu she da chhangte hen MEZ do zo ani a mi zo Christian ani chuan tu ma kho thelo adik kari ve put tho tu na po comment chen khada chuan anti chetia ro azu zilan de khing ka zu zin na ka zo ta chani BBC ron se chu la ta ni BBC se tu inge ka zu zin na ani le nge pinki ta ho chen za ho le victims tum khat chen khat khan enge lo ti to KTM chu wang ka se chu mi ka pinki po interview nai na khan mo ama po ri de so khan zo na khan mi ron siam da ya mi ron charge ating ka mi ron siam zo de enga chu nang ma mi pan hi kha in lo kom to ni o me phone call khan mo in lo in de ne o me pinki ne mo episode 2 na kha ron soi pinki de chu kan ni na po bei khat nge bei ni ron leng lam te chen ting a sei kha ka chu lo ngai tha ve phot la mo a ka ngai tha pe vak lo awang tu pinki level ka hia angai to dang ka hia pinki chuan mi mal takin TBCC le anho to pa zo minga chunga a kha ti ka hia mo ke chu ka kha ve lo ba chu wan pinki chu hre thiam atum lo ba hre thiam lo tum char chara ke pon ka hila lam pinki a case pa ngai 127 for wrongful confinement chola di club masa tu na hempu puzo minga hi kan sara advance station ya hemi hi chu an zui mo han zim to tu khop chuan tu man adik kan ti karing lo ko ti bi sa thiam men khami khani chung ba ka chu ka se chu mo min se tu chu kan ve lo ya pinki te pok te ko chung lo cái này bạn đi căn thì đun hết mò căn thu bùi lâu so cái căn bạc cái lấy đấy thế rồi bùi lâu khác bùi một số mi tâm tập min interview tổ gì ngã chọn barili mo nên mình lại hay min interview thiam bera mi gì ngã lâu sẽ đam po bùi đó chu zot popular question pakhat
thusawi ngai thla char ila chang zo na chok zar minute cái bọn khách tiếng đều khoan cặp mũ chế bộ giờ chu nang ma le ki poi cái interview hinga tinga kan tu kan ti chuan ka tui min ngai thak sakalo to ni le pukhet chu te ni chuan iran ti tu ran nei ta ni mi chen ka chuan zo na set of questions sakar ne ya panga so man ne ya pakhat nan zo ta chuan pani nang kal ta chen chu ko lo khan khal dei to am ta chuan interview tu na interview nang ma bula po ka phur phen na san chu eng subject bo kai rin prepare tha ve la ta khatia man chu wangin kalau sei fotin chu bareli interview ni chinom san chu bareli chon kan thatna lai ber ka nge ni ama du dan ni lovin the best of pushe da khar la chok thiam ta ni khlai te kha interview tu ten chang kar nge chan chu interview ve shim ni lovin pushe da chang hin nge fetur kan ni cái bộ khá ta khá mò nắng mà có công po hiện ở nghe phát sốt na tụt cái này hiện del tụt cái này đi mò tu pakar de nang pon pakar de bin min kom thiam lom ko sei chu ka ru na lo khata ta khan chu na pui ka thil hiện ngay đầu tipo ron Thuthar tur khan mò cái chu ron pom thin cha dik ta ka chuan chu ti rual nin dik na hi ka du mò ka sheve kamo yega sei chu nangina min kom don da na ila la rang ka ti chu injir ngei la fiat lo inti fiat lo tur ka fiat lo zong ni tlat me cho ka subject lo ti ngam tur ko vel zau information data bank bon lo to hen til inti fiat vek lo tur don I fiat lo batang khan I mason buinai di de khan mason I tumo wangin til kha ui de bin ngai tha theini Prathiamem. Chumi chu iswe ngai lawa kai humi lo tuna po phone ngeng voice ngeng beta tro. Tang khan ke kha pushia da kha arom fur de san chu miron ti zeu dan the thiam ta ni. Kha interview tha tur ni ta ni. Ya. Angai iti phur dan ber tur chu tu nan ni le phatina pani na kan kai lenga ti la ka ti top de tong. Ka pe lo lo po ka ni lo ka tan lok nom lo. Di krang. Maro chunga tinge itu sei ka interview ka tui chin ka te chuan iti chuan minan ti chuan mo pushia da kha I bol ti meng mo pushia da kha I tong tui tam thei tu khopin I siam thiam ka re thiam tun yo chung interview tu na sei tam jok ta kha om ve ta mo ten kha chu ni chung sei ta dua chu wang ka sei jok chu atop na sei du chu post mortem chungchang kan sei post mortem report hi chu te publicity lan chin ni lova din ko ta thukal mek ani chon subjudice tia a matter of the court under active trial ani chon subjudice tia ju public lo se ve vak lo tur chente nan kan ngai dan kan lo se ni chon zuin na mo kom khom na se ni chon fine ani lo chon public domain ati lo tur o tu nen teng chi ne la chon adang le chon ekhe ala tir lu tu ka prosecution witness pakhanda statement and land cross examine fel ve chau chon akal chho zelanga prosecution no zo defense witness ankal lenga ala reidon tu ban lo ris vak vak lo bang pu she da chon azuji puile ta ni mon ti le me thei ta kan pu she da ti turom to lo adike da ka mi puite pon kan sa thiam thau tu ra ngai tai la